Voin hi ju ni som pasari sang he som ni panga thole ni ani a clear tu lenga thatu te chibai le vekule kan video te atop thing in min clear sakin milo ngai thak sakula milo like sak ve ngei donya Netanyahu an Iran try to sang ber tha hi boina ti top na ni ti in asoi Washington Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan tho chania Iran try to sang ber diklau taka rorel mek tu Ayatollah Ali Khamenei chu tha tumna an nei thu asoya he wanghian arch 4 patni inkara hian boina achhuak don ti asoi US Network ABC News in minutes somni chung zet an komna Israel try to chuan Israel ram chuan Iran ram chu thilti theina nei lawemo ram hlo om lo zo ke mo thi na thlen thei khopa an be ne chu adik ti asoya Iran try to Khamenei chu modern Hitler ti in te khin thu asoi bokani Masi US President Donald Trump an Iran le Israel in ka hayan nei dan tur chung changa ngei tuana ala nei lo awangin Israel ramin Iran try to thatum nan nei chu aveto thunei na nen ati top sakti report chung changa zona om chu changin Netanyahu chuan chu zona chu a hno sak thungani inhialna Indona ati zwal don lova hei hian boina ati top jok don ani ati Netanyahu chuan Indona kalpui zel forever war hi Iran du berani a nuclear manga Indona kong kabula min shrai thlengani ati ani na taka chuan Israel thilti hian hei hi aveng hima he in beina thleng tur hi ati topa chu thil thalo ti tu te thilti theina ma a ding chuak chungin kan ti top thei chawani Netanyahu chuan Israelin Ayatollah chunga beipui thlak atum le tumlo asoilawa kan ti tur kan ti mai ani ati Israelin Iran rampuma shemna apek le Islamic Republican misal manga an beipui thlak na an kalpui mek lai hian Netanyahu chuan an din hona thalo hle ni in asoi aram mi puite nena inbiak pona an nei theina tan Prime Minister hian ni tam tak chungin American media te hi interview rei tak voi ni lai nei puin media te ma a atru a Israel in Iran adawdal na chu a battle of civilization against barbarism ti in atar langani American te hian Tehran ni nuclear ral thuam anei theina tura amalak na le a ballistic missile achak chauzel dan te po an ngei twa hle turani atibok Netanyahu chuan ABC correspondent John Karl ashil danin vo in hian Tel Aviv be ani a naktu khian New York ani ang ati Netanyahu chuan Khamenei soisel na nasatak thu chwa asoya a anti-Semitic met fantasism and proxy attack abeking ti omzia chu Israel nuna swat na ti nani atibok Hitler chuak thar ang mayani ati top lawang ma se min vauna thu te ati hlotlina tur kong honani lo nan kan enkul donani ati Israelin abe nana satak achan na Netanyahu chuan Iran nuclear program da chat chu Indona rap thak ber thlentir ani lo nan le Middle East sa remna thlenna turani ati Middle East sa remna thlenna tur chuan Iran hi thilti theina nei lawemo lo om lo zo ka siamani chawin a thleng theyang ati bok Israelin Irana Isfahan abeina mi pathum thi Iranian Mer News Agency ten report an siama Israel projectile chuan kashan khwa checkpoint Isfahan Central Province ami chu tukin khan akafua mi pathum an thingala mi pali dangpo na takin an hliam bok agency te chuan Akbar Salehi deputy security officer hna an soi chhonga ti chuan Isfahan governor hnen a thleng vele ta ani Tasnim le Isna News Agency te pon he thina thleng hi an reporta ma se kimchang takin engma an soilem lo report atanga kan sha to angin mi zani somni aya tam he Israel beina wang hian an thi to a chungzinga chuan nau pangle meichia somsari lai chu an tel bokani Israel le Iran sum dona in beina be pui thak na New Gaza massacre anti chu 8 seeker mi malemo polemo midang te hne na changa chan puina thopna chomdol nei na muaka he thumal 8 seeker hi context shanga man thei ani a chungte chu humanitarian aid mi malemo khutlang emo chiadrup na boina emo re theinin athlen wanga polin sarkar changa tan puina adil hi medical aid damdoilam chan puina enkol na zong tu dam laute financial aid mi malemo polemo sumle pailama chan puina emo sumle paya chan puina zan anlo muak me kani Israel le Iran in ninga chung zet in bainan kalpui la yen Tehran missile te chuan Tel Aviv an kapa missile engemaza tin an tumra man thlengani
Iran media te chuan Israel ram missile manga beipui thlak na etek lian ber le na saber ni tura in buat se na kalpui ani mek lai le beipui thlak na an nei nuwa Israel ram enge muzat an kap ti an soya Israel ro chuan Iran mi poimo ra real call chief of staff te an tha thu an soi ve bok US President Donald Trump chuan te ran a cheng song te chu mun himlama in suan chuak turin angena Iran hian nuclear ral thuam anei thelo tur thu soin thu tiama social media a vaukhana thun na tak apebok Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei tha hian Indona ati zwal don lawa hliam ati damanga thil thlengmek hi ati top jok don ani ati Israel in Iran abei awanga thina thleng hi mi zanhi somni chuang an tling chho to a meichia le no pang somsari velan tela Iran in Israel beina hian mi somni chuang an thi be to bokani heti lai hian Israel in Gaza abeina hian mi singa sanga zali somthum panhi velan thi a mi noi khat sing ni sangrel zakwa somni pathum an hliam ni in Gaza Health Ministry chuan atar langa October ni saria be puithlak na wang khan Israela mi sang khaza somthum pakwa vel an thi nia chhotani a mi zani chuang shen an ni Israel chuan Iranian top commander an thatni in an soi Israeli military te chuan khatam al-Anbiya Central Headquarters hotu pa ber Ali Satmani chu teran an beina khan an that to ti an soya Satmani hi Iran military commander senior bernia soi ani a Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei nena innel takle inkom ngai tak anibok Iran lam hian he thu chwa hian comment engma an nei lawani Satmani hi Israelin khatam al-Anbiya Central Headquarters sa an former commander Ghulam Ali Rashid Zirtopni an tha nu a ai o tura ruat ani Israel sipai te chuan Gaza chimlama Palestinian mi somli panga te chanpuina an nga mek lagin an that Khan Yunis al Talia roundabout ta chanpuina an nga lain Israel sipai te chuan Palestinian mi somli panga an thata mitam tak an hliam bok heti mek la hian emergency intensive care le operating room Nasser medical complex sa te mi an tamle tuka thina tam tak a thlen pha ani ti in Gaza a health ministry chuan a soi ve bok in thana thleng hnung ber hi Gaza Humanitarian Foundation in an enkulna United States le Israel in an thlop Israel sipai ten khautaka an thunun na hmuna na thokle soisel tu ten mission in swat na tia an soisel na hmuna boina chuak na satak kara ani UN Human Rights Chief Volker Turk chuan Israel in Gaza a Palestinian te chunga shiom tornan rap thak tak ngai tuana chalo tak tak a thlen mek thu chu nimin khan a soi Israel in thlasom ni chuang zet Gaza abeina hian Palestinian mi singa sanga zathum somruk pahni an thi a hengzinga hian no pang meichia le tar sang tam tak an telani ati Iran State Television Headquarters Israel in abeina mithi pathum anom Terana Iran State Television Headquarters Israel in thlona manga abeina mi pathum an thi ni in thupuang tu chuan asoya he thu hi bompua tanga ni khat nuwa asoya ni Television station a thok tu zinga mi pathum chu tha an ni a midang po Israel in abeina hian hliam an tuar ani ti in TV channel chuan asoi bok Live on Air TV anchor Sahar Emami chuan adem thu asoya bomna sataka puaka mai khule thil chia tam takin an screen alwa khata ani chumi hnuwa an footage ha chuan studio atanga an tlan chilai chu alanga Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Baghaei chuan Israel chu Indona a thil swati na le journalist le media mi te thattu ani thu in apo ani Donald Trump Tehran in chwa san vek turani Familia Fan Island chansanga Juni sompasari sangni somni panga dar kwale minute somli panga am Tehran ko puyami an mang an lain US President Donald Trump chuan thurum ra tak asoile peka mi zongzongin arang theyang berin Tehran ko pui an chwa san vek turani ati burmai amang an thak du o mange mishing makdwai som voile khata han tlan chwa chu a boy thak du o mange o heng thu te hi invaw khana propaganda vek ani Turkey ring Donald Trump chuan Iran hi inrem na siam pui katum renga an du lawa awaza thak em mishing nu na tam tak an chan pha ta si a aru lang ro tin soita ila Iran hian nuclear ral thuam anei tur anilo shim he thu hi voidwai lo kasoya pheng phele pa khwa atlai zota sibau nuwa sekong kharin omzia anei lawa Tehran khopui mi zongzong arang the ang berin Tehran khopui chwa san vek ro u ati mya mai
hetia thu asoi zo no lok hian Israel indo thlona te an che nga la ni ang te ran khopuya bom apuak ri un maya me khuin par achwange US President Donald Trump hi Canada rama nei mek G7 meeting apo atel rei man lava a ho ma angai tlat he Israel le Iran indo awang hian Donald Trump chuan National Security Council thut khom man mo akawani indo thu thang hi propaganda ani ve a rin chin le oi chin tur hi thlar ran thia mangai Israel in van boruak kan thunun vek to anti tak nanga Iran chuan air defense system ala nei thave bok aniang tholeni ni a ninga anin dauta ni zanzan lai pel nu khan Iran chuan missile engemaw tien Israel ram akap le a Tel Aviv khapuya ral kheldar ari roya thile hliam anom thu report ala omlo khowar nu hi chuan ral kheldar ri po are ri a Iranian state media chuan thole tu khian Tehran khapuya air defense system ari chur mai ati Irani nuclear ral thwama siam na mun natan sapo air defense system antinung renga inja ring anom ni in Australian news website chuan atarlang o tunmaya khan Tehran khapuya bom apuak ri ula ral kheldar ari roi le tamai Israel chanchin tharlor khom kan thulak nei na tarlan dan chuan Iran rama Dizelabad jela boina chuaka tang engemaw tan thi a he jail hi Israel te bainin anwaya tang te antlan chuak ni in ansoi Pete Hegseth US Secretary of Defense in US sipaite Middle East sa anbei shana athon lo bel ni in kan thulak na chuan asoi tunhaya Iran nena Indona chuaka ra IDF fa rockets kanin unit chuan rampuma missile impact muna liam tuaremo lungnwaya tangi mote chan chwa konga anpuyani IDF te hian rockets ti ma tir thu ansoya an uite chu missile fu nat mun in chimatang te zong turin abik taka training na aneni heiba ka hian IDF chuan lotar counter terrorism school chuan chan chuan na thona pui turin missile impact site ta climbing rappelling le rescue instructor te atir ti asoibok Lotar team hian drone mangin building chia te chu scanin home front command search and rescue force te tan thalak diktak an pe ani ti in sipaite chuan an soibel bok home front command sipaite hian tunhaya impact site engemaw ta nan thoka civil mi te chan chwa ba ka in chim hnuai ruang te po an na chuak bok nimin khan Gaza strip khothlang lama Indona IDF sipai pakhat athi a mi som an hliama mi pali chu hliam na tak an twar ti sipaite chuan an soi Staff Sergeant Neve Leshem Golani Brigade 12 Battalion na kumsom ni mi nokdim khwa ani IDF thupuang tu chuan avoi ni na tan IDF chuan Iran sarkar sipai hotu sangber chief of war staff chu ada cha ani Intelligence Directorate in Intelligence diktak adon le zanlama hunrem chang tak ammo nuwa Israel Air Force fighter jet te chuan Tehran khopui chunga mishing omna a command center chuan kapa Ali Shatmani Chief of War Staff sipai hotulian berle Iran Supreme Leader Ali Khamenei ne na in nei ber chu ada chata ani Shatmani hian Chief of War Staff na athoka Iran sipai te Emergency Headquarters Commander na athok bok Islamic Revolutionary Guard Corps le Iran sipai te akai shwai vekani tuna Iran sipai te hi kai shwai turin baipui thak tran ter khan ruat ani a amma a lo om to Alam Ali Rashid chu Operation Like a Lion honna strike ka da chat to ani akai shwaina hnoya emergency headquarters Khatem Al Anbiya chuan Indona N.Korea Iran missile ka chwa dan tur rahman na athokani achan vo shanga Shatmani thina hian Iran in state of Israel bay atumna hong na satak ane ngal vekani Alam Ali Rashid tha ani ma hian Shatmani hi Khatem Al Anbiya emergency headquarters deputy commander na athoka Iran sipaite general staff operations directorate hotu anibok military correspondent Doron Kados chuan Ali Shatmaniya chief of staff of the Supreme Command head of the Khatam Albiya headquarters sa ani na poimo sia asoifia Iran Iraq Indona atanga zirturatan Iran mi te chuan ansipai panni Iranian army shahun lai atanga lo piang le Revolutionary Guards Revolution Nuadin le Ayatollah 10 thunei na anchan Nuadin te chu inrem na siam angai ti an re chuak ta ani zirne chu Indolaya sipai panni thunun thei tur le an inkar inrem na siam tu tur emergency headquarters din ani a achan chu hun pa ngaya boin om chin chu emergency apu enkol the ani lawa thutluk na siam tur le campaign thunun tur chuan thunei na pakhat chau angai ani
chuwangin emergency headquarters su din anita a khatam al anbiya chu zolne Muhammad atana Islamic title ani seal of the prophets zolne hnung berti nani hei hi Indona hunlaya campaign pumpui thunun tu le revolutionary guards le Iranian army te thunun tu headquarters ani ne zan khan te rana Ali Shatmani chuda chatani a khatam al anbiya headquarters commander ani a hei hi he Indo campaign na supreme commander ani ti nani a opening strike ka tha general Rashida thak tu ani nikum Friday ya supreme leader Khameneian he na hi arwat khan abul bera chuan Indo campaign na supreme chief of staff na thok tura arin thu asoyani Christian Outlook News Air India thona a thi te rang da na kwang siam turing Christian te pun Juni som pasari sang ni som ni panga Air India thona Boeing 787-8 Dreamliner Juni som pani sang ni som ni panga a Ahmedabad airport atlawanga mi zan hi somli pani zet thina chuan India ba ka khovel anghong chuak rang hle a khatizat nu na chan omtak thuta chuan mithi ruang da na tur kwang rang taka mamo ngalani a India ram chung bazar market a lei tur om silo Air India hotu te mang ang chuan Gujarata Christian hotu te anbe popa mithi ruang da na tur rang taka an mamo thu an shila kwang siam tura an caution member som paruk zinga hotu pakhat Sanjeev Roy chuan Air India hotu te changin thlona che swala thi te da na tur kwang za som ni zet rang taka an mamo thu ngen na kan donga keini chuan an ngen na chu ti hlotlin nge kan tum thu kan shilta ani ti in asoi kwang mamo thu hi caution group a po sani a mi som paruk te chu kwang siam turin kan in pezui ngala ni ti in asoi bok tlom ngai chua kwang siam tu te hi Centenary Methodist Church Vadodara te an ni a thlona che swalna hmuna changa ke emza som zeta hla a om an ni Juni som pali angin na kan dona changin ma kan langhal charchara chunzan zomin na kan thoka chopo kan ei mu malman lo Juni som panga jinga kwang som nga talpei man kan tum si hemi nu hian kwang dang za siam turangin na kan dong zui le bok van toy na tok te ta na kwang siam angai tamai hi alung chia thlak tak zetani keini chuan aman ro leina bak engma dil kan ne lo a thlon vekin kan tho sakani ati Nilesh Purohita volunteer zinga mi puin he tenga chanpui na kan thok thei hi kan lom hle kan in chuang tak zetani Gujarata hian Christian te bakin kwang hi kan man lo awangin mu tur awang hle ani ati Pastor Martin Christian puin kan thil ti hi be tham le ma se Christian kan ni angin midang te mang an lai chanpui tu kan ni thei hi alom om le zo kan ni ti in asoi Thona talai video lo cover tu viral masaber kha arian ni in he video wang hian anun phung aboi pha le a arian hi ama police ne na kalin ain reporta treatment pe kani ama hian hlona ne ya zana amu theilawa atong tlem pha le ni in achung ten an soi a hlona wang hian anom na mun son adu hialani engwanga khatia video a lo la nge ani ti an zo chuan thingtlang mi kani a thlona kan mungai lawa ka thian tin hena muatan kala ani ti in asoi ni khathil thu a mishing thin hember trum athleng Hindustan Times in Atarlan danin tukin jing khowar ma khan Russia chuan Ukraine khopui Kyiv chu missiles le drone mangin abom le chiamaya mi sompali anthi a liam somnga panga an omani kumsak ni somni pani thlasik lai tanga ti takzeta anin do nu a ni khathil thua mishing thin hember trum ni in Hindustan Times chuan azia kani Israel le Iran war vung taka akal mek lain Russia le Ukraine Indona alakal vung hle reng thomai Indo pui rawan chang Pakistan le North Korea in Iran puyan tuma India in Israel pui tum thung North Korea President chuan nimin pia khan nidang zong aya Iran ai wadin anai to ti in avo punga Pakistan President chuan he Indona hian antel ve don ti le Iran a ballistic missile an thon don ti apuang chumi channa tan India chuan Pakistan ain rol chuan aram chu Israel lama dingin ain rol don ti apuang ve ngal zatani Iran versus Israel war le USA by Ricky Elkolni post masa a anin do chan kan soi to a mitam tak chuan Israel le US ya nuclear ral thuam anei to a Iran nei ve chu engangi an phal lo bik anti ni mai thei USA le Israel hi chuan an nuclear bomb te hi ramdang room thaina le khowela changa noi bo vek nan manna an vo ngai lawa Iran chuan voi tam tak khowela changa USA le Israel noi bo tum thu hi asoi cham chi a
chu wangin nuclear bomb phei chu nei se USA le Israel tan hian a hlo ombik em awangin Iran hian nuclear ral thuam anei ve an rem ti talawani anram beina tana Iranin asiam chwa kher ngak lawa nuclear bomb anei mangeya dan an tumta ani Borua ka sang mai poni to lawa al hwa to a tun haya Iran hian phalchin ai tam uranium enrichment asiam chuak lui to a sha theichina za somruk level ai sang ani to a intelligence report US le Israelin andon dan chuan Iran hian nuclear bomb siam chwa nan hun adu rei to don lo chuta enriched uranium an siam kol theiza turbitok na deal siam po andu to lawa Donald Trump chuan thei top cho in ngai lawa nuclear deal nei puitumin ma ala a Iran hian rilru an siam felnan ni somruk ai tam hun ape a mase Iran hian lulul achwa tak zela chuan Israel hian an ngak ngam to lawa an beita ani tun din huna chuan Israel hian Iran sipai omna le missiles mun puite nuclear mun puite de uhlir an la baya chuti line Iran chuan tumbiak po nei lovin Israel kho puilam na satakin an ka ve thungani Israel hi indo thiam taknia chiatlar sa ani a an midu lo to chu khoya po omse an that ngau theiti hi history atang po in kan shevek ome ti chuan Iran an han beita chu Iran mi poimo zong an that je mai done moti turin ni ni khatleka Iran hotu berdot te military le scientist hotu lokapiang chu an that tamya maya an thadan po hi article zia thama bonte an ni hlom Israel chuan he Operation Rising Lion an nei made chang khan Israel le Mossad te chuan Irana drones te lo la lut vek to in Iran defense an lo ti chia a Iran khopui te ran buloka drone base arukin an lo nei ani ti chuan Operation Rising Lion an kalpui ma che in chuta chang chuan Israel lam hoi zonga missile launcher Iranin a hon te chu an lo ti cheta a chuti live vek chuan Israel special commando te chuan precision guided missile roka an ken lu te chu Iran anti-aircraft sites te beinan an lo manga Israel jet fighter te ron lu nan Iranian air defense chu an lo ti chat sak vekani Operation Rising Lion an han nei chia voi khatna Iranian somsari paryatan thingha la hiam po chathum chuang an tling lani Israel havin an tha singa langsar zwal chen khate chu an minga cheilhom em awangin soi kher lo mai ila Iran head of state chu natakin an hliama military chief of staff te commander major general te commander-in-chief of IRGC commander-in-chief of IRGC aerospace forces le adang te anni ria theichina Israel hian Iran nuclear scientist ringot po sompali an that to Iran how to pa ber ayatollah Khamenei po chu an du pho chuan Israel hian an that theya mase hei em hi chu Donald Trump chuan alo rem ti saklawa chu wang chau chuan an that talawani Israel hian tundin huna Iran missiles launcher mun thuma chena mun khat chu anti chat sak vek to bok Israel hi an chena twala Iran lampo an ron chena hle a Donald Trump chuan Israel in Iran avabeina hian atel velo ti asoya mase Iran in an ron beilet na ero Israel alo puithung Israel le Iran du ber chu Iran hian an mani ron bei turin engtikama nuclear ral thuam nei tirlo ani top maya Trump hian remna le man chunga Iran hi nuclear ral thuam nei lo tura siam adu berani voitam tak nuclear deal nei puya asoma masi Iran hian an ring anti chatlata Israelin abe nu hian Iran hne nuclear deal sign mai turin alo karve reng boka an sign lo chuan re lo tia Iran chu engma lo maya achang don ti in tun in na hian Iran tan hen chan ngai na om lo thu po lo shilani Israel hian Iran nuclear siam na mun tak tak ti chetur chuan theina an nei lo ti an sia a chan chu leinwai thuk taka ani wangani chumi zu phin dar vek thei tur chun chu US banker buster chawani a chu GBU 57 ani Israel chuan US ne na an puina deal to a tuna hian Trump a ai ngei to meka article zia lai hi chuan athutluk na shiat alani lo tundin huna thu kan shiat thein hnung bera chuan US hian Israel hi defense lama bak pui alatum lova mase Trump do theina claim to hle a Iran mi pui hne na an khopui ber teran chu aranga chwa san turin thuwa peto a heiwang hian thil engemotak lian tak athleng don hnai ti chu khovel rin dan ani a kan ngai chang thrap mai ani he Iran po zam to hle a Changrwal Islamic Army din tumen Turkey le Saudi Arabia le Pakistan asom to a Pakistan hian Israel in Iran nuclear bomb hanga abayani chuan nuclear mangvekin Israel chu abaile ve tur thu asoi to nia soi ani a mase hi Pakistan hne na changin confirm na ala omlawani Iran chuan inpiak na nei adu thu agent tirin USA le Israel le Arapa lamchang te hne na thu a thlentir to boka
USA chuan Israel lo ven puima se Iran beina telve lo turin anin tiam kamna ashedua USA chuan chutiang engma intiamna ala soidu lo hetila hian Al-Qaeda chuan US bei turin Muslim te alo som ve boka tin Donald Trump JD Vance le Elon Musk chu that ngei turin thuan chwa bok US sipai te chuan tuna hian Donald Trump pa order che ngai changin Iran bei turin an ring vek to a Indo thlona le Indo longlian te po Middle East sa ready vekin an chop nai to ani tin Iran nuclear sites ti chevek thei om chun bunker buster phur thei B-52 bomber po tuna hian ready vekin Indian Ocean a USA hian an hung to ani Israel hodu pa Netanyahu chuan Iran rorel tu Ayatollah Khamenei chu that mai se engkim a fel vek thei aringa Trump mit mai ero an la veng ani Iran hian Qatar le Saudi Arabia le Oman te bia in Donald Trump batnena ceasefire om tura malak pui turin hengram te hi asom bokani tuntin huna chuan Iran le Israel hian Donald Trump batnena khongai na an ngen ve ani bere Vladimir Putin chuan Khamenei bia in peace deal assign vatlo chuan amale a sarkar chu paithak mai theidin huna anting mek ti ashil ole soizel turatam khopmaya mase post aselu tukdon tunatan chuan tu tok phot mayang khati zong khatun chumata na kan puan theite chu ni e milo thlir saka milo ngai thak sak china wangin kan lo me